Boragambira Bwega muraithiria wa Meru TV tukoina mbere kuigua tugicokagira kairi na ikagita karia tuyana mbere kwa tukiraithagiria maria mekiritwo ritu ndeni ya mangatheti na njirani yakwa ndina ngatheti ya The Standard, ngatheti ira nkuona yina ngono kathumba tu na rugono rwa nkona rwikiritwe inya kana rugono rwa nkona runenkeretwo kiongo kinene ya ugu ni skando ira ya mbeca cia Kenya gutumirwa na arora nthiguruni ya Amerika gutigira ati Kenya ni kuthambia rietwa riayo kurikana kagitania ga Kenya rithetwe kina mbere kweking'ang'ana gutigira ati ni kuiga kinya irio methani na muno ngaraya maya muture thiete na mbere kwigua igitagia kagitani kara igutumira millions cia mbeca na ara kana no areo Kenya gutumira millions cia mbeca na ara Washington Robert kwenda kuthina mbere kwigwa bakithongamia rietwa ria Nairobi na ra Capitol Hill undu wo bwethetwo kina mbere kwigwa bukionekana mbeca cia Kenya kaina mbere kwigitumika imbingi sana ni gutigira ati rietwa iri kwina mbere kwereketheraga na arora Nairobi kana na arora America tukina mbere kwa tukithagia rugono ru karatatini gatuna murithiria wa Meru TV. Karatatini gatwiri karearerie mantu makonelie na pressure kana bora murugutira withiritwo kina mbere kwigua ugitagia iguru ya waziri wa ugima uyu na tungi tawa Ndwale ya Adan Ndwale na araindi biara bionde bithiritwo bikina mbere kwa bikioro ta Ndwale nuntu bwa kurega kuruta ngugi bwega kwa asha na araindi kwithiritwe kwina ntongore mwanya ira chithiritwe kina mbere kwikiaragire mantu mama masha na ara atongoria nthiguruni yonthe bethiritwe bakina mbere kwiumenagiria Ndwale nuntu bugutigira ati mutato we washa utikuina mbere kukiunaga akenya ntuya Jumathatu Ndwale na thia na mbere kwigua akiugaga ati sha niregete shilingi bilioni 10 kuma kiri cibitari ira chithiritwe itathingatirite mutaratara umwega uyu wa sha na aruntu bo bwethiritwe bukina mbere kwa bukiaragiria indi kana bukiumburaga matheta nkuruki na ara ukwirikana ati thirikari ya Kenya Kwanza ni thiritwe ikiremwa iku gutigira ati ni gutungata kana ni gutigira ati sha ni kuruta ngugi na njira ira yagirite kagitani waku baingi bareoroteria Ndwale kiara bakiuga ati Ndwale na kubatira kwigua kirwaga na gutigira ati sha ni kuruta ngugi bwega na Kenya batina mbere kwa bakinyagirwa nuntu kwithiritwe kwina mantu matakwere ndeni ya sha ino ikwarirwaga ugu murithiria wa Meru TV. Kanjo ya magavana kwa ithiite na mbere kwikiaragirio ntubu muthenya wegoro na ara batongoretwe ni uraurugamirite mantu maugima gavana Njuki arathie na mbere kwikiaragiria andiki bantheto muthenya wa igoro karatatini wa kakatwiri no nkona kampuni yaga gwithiite na mbere kwigua gicha mbio kina mbere kwigua egereria mantu ma cibitari iri aga ugu ni na arakinyu kwithiritwe kwina claims cia menda abantu aga ugu karatati gatatu iko mwendwa wetwari baba ni antu bathie na mbere kwigua bakithia cibitari kugira mwiri wa mwendwa wao bathika no indi bathi banenkirwa mwiri utari wago na barega banenkirwa gungi barega na ara bakuina mbere kwa bakiraga miri no bathie na mbere kwigua bakirawa kwina kuchanganyikana kwa miri kwithiritwo kana kwithiritwo kuruthikite na ikio gitumi miri no kana mwiri wa mwendo wago withiritwe utakura muthenya wegoro na ara kwa ba John Cheruiyot na ara Tegunot village na ara Mauche Njoro na ara muji uyu wathie na mbere kwigua kiyurawa ni kithikiro na kurutha mathiko matena mwiri tubo wathie na mbere kwigua bukionekanaga na ara cibitari ni na Nakuru level 5 nyuma yabo kuthikugira mwiri wa mwendo wao na bethira mwiri uyu utiriogo kuririkana ati mwendo uyu wago athie na mbere kwigua akira wa cibitari tariki 15 mweri wa 8 lakini ina mbere kwigua ikuyaga ntuwenu ya thingatirite ntuwe Jumathatu
muji uyu no athie na mbere kwigua ukithina na cibitari-ini ino kengo kugira mwiri wa mwendo wago, lakini bai na mbere kwa bakinenkagirwo mwiri wina rietwa tari mwendo wago, lakini mwiri utarwago na ria bathie na mbere kwa bakiraitha mwiri uyu bethira twa mwendo wago. Bai na mbere kwa bakinenkagirwo mwiri gungi kinya ubai na mbere kwigwa bakiregaga na kinya kagita kamathatu banenkirwo gungi na bai na mbere kwigwa bakiregaga nyuma ya gukia matheta iro bathie na mbere kwigwa bakirwo kombiko ka kwigwa mwiri uyu wago no ine na mbere kwa kinenkagirwa antu bangi bakuma na ara ntere chia molo na ara bakwiria kana na bathie na mbere kwa bakira wa mwiri uyu wago kombika wanenkanwa tariki 19 chia mwiri uyu uthi na mbere kwigwa kithikwa na ara nagu ntere nu chia moro tuburendi cibitani yithiritwe kiuga ikaina mbere kwigwa iking'ang'anaga kuona ati keugwa mwiri uyu ukaina mbere kwigwa ukionekanaga mwiri uyu wa mwendo wago karatatini wa katuthatu no tukuona rwangi rwa kurithiria nyamu cia mwitu KWS bathite na mbere kwigwa bakiaragiria mantu makonene na nyamu cietawa heina ino ni ng'au biti ng'au na araba kuga ichiko ina mbere kwigwa ikiruthata ichiko ina mbere kwigwa ikitharikira mbogo ichiko ina mbere kwigwa ikitharikagira mbogo nagu ngawita ata gukaba gwetaga ata na kimiru ichiko ina mbere kwigwa ikabaga mbogo yani kuririkana kuongereka kwa hina ino kana kwa mbiti ng'au ino ichithiritwe ikina mbere kwigwa ikitharikagira mbogo nagu njirani cio ciari ichithiritwe ikina mbere kwigwa ikitharikira mbogo nagu njirani cio ciari ikaruma ng'au ikagita undu burabu ita castrate yani ukaba nawe tuga gukaba ukaba mbogo ino na ara kwirikana hindi gutithiritwe kwina njira ya kurigiria mbiti ino kwigwikirwa undu ubu na ara kwirikana undu ubu gwatuika bukathi na mbere kombeka mbogo ikaina mbere kwigwa ikinyianyiaga kana ikithiraga na gau ntere ino kana kirempingiri ino ya nyamu na nuntu burainde bukubata kwina mbere kwigwa buki reithagirwa na njira inkatha kengotigira ati mbogo ino itina mbere kwigwa ikithiraga gotigira ati itina mbere kwigwa ikirumanga wa nagugu nagu njira enu ingi chigwa chigwa ikithiraga karatatini gatuna no tukwina mbere kwa tukithagira rugono rwa rwethiritwe ikiritwe urito ndeni ya ngatheti ino na ara kwirikana mbeca cia Kenya ikaina mbere kwa igitumikaga mbeca kithumba utigira ati rietwa ria Kenya rietwa ria Nairobi rikuina mbere kwa rikitheragwa na ara nthiguruni ya America na ara kwirikana wakira mweri bakaina mbere kana Kenya kaina mbere kwa gitumagira chiringi milioni 47 kira mweri kiri deal ino untu bo bwethiritwe bukia kagitani kana nthiguru ya Kenya yethiritwe kina mbere kwigwa kinyirika kagitani kana nthiguru ya Kenya yethiritwe kina mbere kwigwa king'ang'ana gutigira ati uchumi bwayo ibo kwagira na nuntu burende bwethiritwe bukina mbere kwa bukigeragirwa minyiri ni ntongoria na Kenya bakimenagiria untu bakiuga Kenya yethiritwe kina mbere kwa kirutho untu ubu kana Ruto yethiritwe kina mbere kwa kirutho untu ubu kengo tigira ati na kwethereria rieto riake na agaugu ndiguruni chia ome kagitani waku karatatini waka mbechini gutumika na iririkana no itumirwe kurutha mirandi mwanya ya uthina mbere na mirandi emirito nthiguruni ya Kenya na ara bangi bethiritwe bakiwa mbechini kaina mbere kwigwa igitumikaga kiri mantu mashukuru mantu urigiti na mantu mangi mauthina mbere ichie gitethagia anene bantu akwenyangia tu mbeca ikinenkanagirwa na ara ome ya nthiguru bwega ino ni karatatini gatuna karatati gatutano ni advert ya omurithiri wa Meru TV karatatini iga tuthanthatu na araga kwariria katiba ino twinio imuthi nkwiria muthikiria intu ya gukungwira katiba
Antonia mĩaka 15 ĩrĩa yethiritwe kinambere kwigua ikiandikawa kana katiba ĩno twĩnio injeru katiba ĩrĩa yathie na mbere kwigua ikiandikwa ni kana ĩrĩa yathie na mbere kwikirorwa ni ura wari rais Mwai Kibaki na nkuona kwethiritwe kwina mantu kathumba maramethiritwe makinambere kwigua makiaragirwa agagu karatathi-inĩ gaka gatuthandatu rugono rwa katiba rwethiritwe kinambere kwa rukinenkanagirwa arayethiritwe kinambere kwigua yina mantu mwanya kuririkana Daniel Branch na thiritwe kinambere kwigua kiririkana Jaramogi Oginga Odinga muno kiri mantu makonenie na kuthondeka katiba mwakani wa 1964 na ara bunge yathie na mbere kwigua ikirutha ugaruruku bwa mbere kiri katiba na ara kiaria ndeni nyomba ya jumbe Jaramogi athie na mbere kwigua kiugaga ibaku ina mbere kwigua bagitigagiria katiba ira yaumite na Lancaster House kuina mbere kwigua ikiruthagirwa ugaruruku bubu na nora yathie na mbere kwigua kionekanaga indita mwambirio wa rugendo rutakithira rwigeni na katiba ino na arayethiritwe kinambere kwigua ikiruthagirwa kaugaruruku mwanka wa 2010 katiba ino yathie na mbere kwigua ikiruthagirwa ugaruruku bungi ni rais Kibaki untu bura bwethiritwe mundiriri turi kinambere kwigua ikongwagira mĩaka 15 kuma wa kuthondekwa kwayo nyuma ya katiba ino kuinambere kwikithondekwa muthikiri na murethire wa Meru TV iririkana na yathie na mbere kwigua igitetheria mantu mwanya kuina mbere kwa maikinyanagira muno nkwengo kugwetera guka nyumani ndakwira mantu tama kwina sheria ciathie na mbere kwigua ikagarorwa sheria ciumite kuma kiri kagita kamukoroni watuika no ciatumikaga mwanka kagita ni aka cina mbere kwigua ikiruguruguru mantu maingi muno mara maigwite makiandikagirwa agagu endeni ya gukongwira katiba eno mĩaka 15 muraithiria wa Meru TV kinya karatathi kamugwanja bado ndeto ino akaithiite na mbere kwigua ikiendelea karatathi-ini ya gatunana bado ithiritwe kinambere kwigua ikiaragirwa agagu ndeto ino cia katiba katiba ino yathie na mbere kwigua ikiruthagirwa ugaruruku mwankani wa 2010 ara yathie na mbere kwigiteithagiria cukuru mbingi kuthoma barabara kuthondekwa na mantu maingi kathomba tu mara mathie na mbere kwigua magikinyanagirwa kagita-ini gaka katiba ino yaina mbere kwigua ikiruthagirwa ugaruruku karatathi-ini gakenda ni ndeto cia advert iri agagu murithire wa Meru TV ni kumiragu karatathi-ini kamwe bado ni ndeto cia advert nkonithite na mbere kwigua ikiandikagirwa agagu karatathi-ini 12 kuririkana na arora Kakamega Bungoma ikwethiritwe kwina ofa ya arimu 20,000 bara bethiritwe bakinambere kwa bakiwata promotion kagitani akachukuru chiethiritwe kinambere kwigua igichokaga Homa Bay nikinya Kitui chiethiritwe kinambere kwigua ikionekana iri cia kana guntu kumwe kura kwithiritwe kinambere kwa kukiona baita inene kumania na kumania na kuongerwa kwa arimu ku Bungoma Homa Bay Kitui County ni chichithete kinambere kwigua ikiona baita inene muno kuongerwa kwa arimu aba untu bwo bwethiritwe kinambere kwigua bukionekana indi kureta weru ntu bwo bwethiritwe bukinambere kwigua bukionekana bukainambere kwigua bukiagithagia mantu kiri sector ino ya kithomo na ara kithomo ikwirikana kainambere kwigua ikibuya nkuruki na arimu bakainambere kwigua bakionekana bakigana kwina guntu kungi mwanya kura kwithiritwe kinambere kwa bukiongagirwa arimu na ara nteche Makueni Machakos Kilifi Meru Nakuru na kinya Siaya Kakamega guntu kuingima kwithiritwe kinambere kwigua ukinenkanagirwa namba ya arimu bara bakainambere kwigua bakiongagirwa Meru ni 780 ni iri kwingi kuona agagu tumba kuritha Embu 352 Nyeri 332 kwe bantu nkona Tharaka Nithi agagu Tharaka Nithi
timia kura we kwina kaunti cionthe iria gago chethiritwe kinambere kwi weekend iki andika otharakanithi riongerwo 495 na batano 495 bakwina mbere kwigua baki ongagirwa tuyite na mbere na arora Migori kuririkana kwina muntu murume wa miaka 40 na araithiritwe kinambere kwigua kithikawa atari na ithanduku muntu murume wa miaka 40 na arora kaunti ya Migori ethitwe kinambere kwigua kithikawa atena ithanduku nyuma ya antu bamuje kuga ati ethiritwe ari muntu stingy muno na ethiritwe atakurutanwa 10 kiri mathiko mantu barabange yani ethiritwe akithikaga antu barabange na kuringana na achibo wa guntu ko nyango kal untu bubukana mathiko mamethitwe makina mbere kwa makiruthikaga tanjira ya kuoneria kinyaturi kana untu bwabwe tubukina mbere kwa bukiona kanaga bwebo kirigara sana edi kiri akaribaba na ara ni madisi bethiritwe bakina mbere kwa bagita antu bamujie uyu kubauria biuria bamwe ba mkiama kana bamwe ba atori bethiritwe bakina mbere kwa bakiaragiria untu bobo na kuga kuthika muntu atene thanduku nuntu bwa kumwagira gitio Chibo Okal augite muntu uyu ethiritwe agitura wenka na thia na mbere kwigua agitunyukana na mwekuru wake mianka 10 mikuruku na arathia na mbere kwigua kiayagwo muthenya wa Jumapili utugo aina mbere kwa kiugithagwo cibitari lakini kwamba ati itari imbega aina mbere kwigua agita uturo bwake kuririkana antu bake wa muji bethiritwe bakina mbere kwigua bakiwa mwiri wake uthina mbere kwigua ukira wa muji uthina mbere kwigua ukibanga nugwa kengo kuthikwa gikitumi kinene kira kithiritwe kinambere kwekeragiru mukuru uyu ethiritwe kithikwa tena ithanduku wetwika nethiritwe ari muntu umumu sana muntu umumu sana na mbesha yani atithiritwe akiruta karatati ni 13 na ya divert bado nkuona ile ya ugu karatati ni 13 ni mantu mambi ni mbicha cartoon kuona ile ya gago murithiria wa Meru TV na arankuona karatati ni aka ni mbicha ni cartoon ndiona Moi Kibaki awete katiba ino ya 2010 agago anenkerete ya Kenya bakenete sana lakini ukinyaniria mantu mara maethiritumwe katiba nino kuririkana gutumbikanite bano ndeni ya mbicha ino ya cartoon Kenya bakithetaga Kenya bakiuga katiba ino tukwina mbere kwigwe kithingatawa na njira imbega agogo no tukuona ago no tukuona mbi ago no tukuona ntongoria mwanya na mwingi ukina mbere kwigwa ukiruthagata mwingi ukina mbere kwigwa ukirutaga maoni mwanya guria katiba na muntu mangi kathomba makonenie na siasa murithiria wa Meru TV karatati ni 16 ni woni bwa andiki antu mwanya abathia na mbere kwa bakiandikaga maoni mago bado karatati ni 17 imoni maandiki bakiaragire mantu masha mantu ma FGM na mantu mangi kathomba mara methiritwe makina mbere kwigwa makiaragirwa agago ndeni ya ngatheti ino murithiria wa Meru TV agau karatati ni 18 yandikite bora magocha mathie na mbere kwigwa magocha ma 1969 methiritwe makina mbere kwigwa magitema antu baingi bathi na mbere kwigwa bakingiro batena magocha na baingi kwina mbere kwigwa bakithitanga wakaratati ni waka koti nethiritwe kina mbere kwigwa kiga muthia wa magamba ma wenyangia ndi iguru ria mujumbe na mwandiki wa Ntheto na arankuona
ni gambara ya mujumbe wa Manyata Gitonga Mukonji na mumwe wa andiki Bantheto urakomenyekana ta James Mbochi na Kinyamu thithe wa bonda bonda Stanley Mbuthi ambaye the tukinambere kwa rekaragiro karathini ya 19 na ara tukona ma MCA ibethe tubakinambere kwigwa bakibanga bangania kuruta governor Sakaja Gitini na ara kuringana babethe tubakinambere kwa bakanagira na ngatheti ino baugite Sakaja na thethe twakiremwe gutumira wichi yake bwega muno nkurukiba kiuga Sakaja na munini wake ibethiritwe batakumba gutongoreria county ino ya Nairobi bwega ma MCA 90 na bathanthatu muthenya wa gori bathie na mbere kwa bakirutha michemanio ya gutigira bora bakaina mbere kwigwa bakirutha ruthaga onto ni onto bobore ya okana ndetu ino chiri ya karatatini ya 19 ndeni ya ngatheti ino murithiria wa Meru TV ndeto chia enterprise chiko inambere kwikithukia karatati ya ukale kana kaukangi muraithiria ndeto chia enterprise kainambere kwigwa ikithukia karatati kamwe 2 3 4 5 tuthanthatu muwanja kumiragu ni mantu makonenie nambi ngono ile itethire ikiara nawa ino ni advert ile yao kumiragu ndero chima county chithire tukinambara kwigwa ikiaragiro karatati ni kamera ngwena tuthatu ndeto chima county bado karatati ni wa kamera ngwena tuthatu nonkuona yakurubethere tubakinambara kwigwa bakiruguragia campaign chia gender based violence agao karatati ni kamera ngwena tuthatu ndatu ino no chithire tukinambara kwigwa iki andikagirwa kumiragu karatati ni kamirongo ere na 5 ni ndero chia biashara murivere wa Meru TV chichithire tukinambere kwigwa ikiandikagirwa agago ndeto chia kimanthiguru chinambere kwigwa bado ikiandikagirwa agago kinyacho ndero chia kimanthiguru ya kumiragu kirindiro chia kimanthiguru tukaya tukethera advert chia thukia kanya kaka karatati kamirongo ina kenda kairi kwina advert mbingi mantu makonina games ile yagago michetho era womba uchetha no kete na gunyomba waku wina ngatheti ino ile yagago ndeni ngatheti ino na karatati kamuthia buru ni michetho yani haroka inambere kwigwa okibonagira timu ya kwirothia nambere kwa support yegwite kiruthata kirimantu mama makonenie na michetho murithiria wa Meru TV mamu methe tumagikagirwo rito ndeni ngatheti yetu rukirirwa imunde na ibwega no ntuba kwina mbere kwigwa uri kionini ya TV yaku tuthite nambere ukungwira mianke 15 kuma katibu eno kwina mbere kwikirithagirwo karuruku nyumya kagitate kuria tukina mbere kwigwa tukiwatanagira kairi na umwe wa ntongoria kuraitha mwerekero mugongo na muno nkuruki tukimurikaga mantu makonenie na mianke 15 ya uruthiru garuruku bwa katiba ino twinio emunde tuli guku ni kwa Meru TV utikathi kuraya.